Kita kembali lagi bersama Anina Oval, guys. Oke, guys. Kita membuat hal cicak, tebak cicak ya, guys. Guys. Ini sih. Kita dulu, guys. Jadi kayak gini, guys. Kasih 10 ringgit, guys. Bukan enggak ada, guys. Enggak ya. Membuat cicak. Sama di ini, guys. Oke, guys, lanjut part 2 aja ya, guys. Balik kamera dulu, guys.